امشي شويه جايز ربنا يرزقني اكتر. انت وشك سمح على الصبح بصراحه، وانا ماشي يا باشا. يعني انت مسامحني في ال4 جنيه دول؟ انا مسامح بجد والله؟ والله مسامح وبنيه صافيه. طيب توكل ماشي. على الله. الله يرزقك. وهنا بدأت الحكاية. سبته بعد ما جبر بخاطري يكمل شغله، وطلعت قدام شوية على نفس الرصيف، وسبت الفلوس دي على الأرض علشان لما يجي يلاقيها من غير ما ياخد باله. يا ترى هيعمل إيه لما يلاقي الفلوس؟ تابعوا معانا. بقول لك يا ريس، ايوه قول يا. انت فاكرني؟ اه فاكرك. انا كنت لسه معاك من شويه. ايوه ايه حضرتك عايز ايه؟ الفلوس دي بتاعتي. ازاي بتاعتك وانت من شويه بتسالني على 100 جنيه؟ يعني انا بقول لك هم الفلوس بتاعتي يعني. ازاي بتاعتك؟ انا بقول لك الفلوس